gledaoci, dobar dan, pratite intervju dana. Saobraćajna povezanost u svakoj zemlji od velike je važnosti, pa je tako i za Crnu Goru, za njenu ekonomiju, kako za turizam, tako i za ostale grane privrede. Dugo smo čekali izgradnju autoputa, dobili smo prvu dionicu, fale još dvije. Uskoro će, tako kažu, iz Monteputa krenuti izgradnja druge dionice od Mateševa do Andrijevice. O saobraćajnoj povezanosti i saobraćajnoj infrastrukturi pričamo sa ekonomskim analitičarem Mirzom Muleškovićem. Mirza, dobar dan i dobrodošli. Dobar dan i hvala vam puno na poziv. Evo, Mirza, očekuje se gradnja druge dionice autoputa od Mateševa do Andrijevice. Koštaće ta druga dionica negdje oko 700 miliona eura. Izabran je ponuđač, to je kineska kompanija. Također prvu dionicu su gradili Kinezi, ali ono što je negdje dio javnosti, da kažemo, opteretilo i što su oni problematizovali jeste cijena, sadašnja cijena druge dionice, koja je za nekih 50 miliona veća u odnosu na prvobitnu planiranu cijenu negdje 2019. godine. Čini mi se da je rađena ta procjena. Ima li vama nešto tu sporno? Ja bih prvo rekao da su to dobre stvari za Crnu Goru i ulaganje u infrastrukturu jeste nešto što je neophodno Crnoj Gori, jeste nešto što za čin crnogorska ekonomija vapi, što je prepoznata kao jedna od glavnih biznis barijera u Crnoj Gori i upravo ovakvi projekti negdje doprinose razvoju i ubrzavanju naše ekonomije i posebno je bitno da unaprijedimo našu putnu infrastrukturu u dijelu jer mi postajemo članica Evropske unije, nadamo se 2028. godine i upravo ta povezanost jeste ključna da naša ekonomija se što bolje prilagodi i evropskom tržištu i da budemo što bolje povezani sa svim ostalim kako regionalnim, tako i evropskim zemljama. Autoput i prva dionica i druga dionica i treća dionica jesu najvažniji projekti što se tiče putne infrastrukture i negdje i prvu dionicu kad je otpočeli imali smo određene polemike. Evo vidimo, sad imamo i prilikom druge. Ono što treba reći da sam tenderski postupak jeste bio transparentan i ono što raduje jeste da smo dobili određeni grant od evropskih sredstava koji je negdje dodatna podrška u izgradnji ovih infrastrukturnih projekata i sad da li će neko komentarisati cijenu, da li je visoka ili nije, to su trenutni uslovi i negdje trebamo tako posmatrati jer ne treba zaboraviti da smo i prilikom izgradnje prve dionice upravo imali iste takve komentare. Također smo imali a u ovom trenutku druga dionica je skuplja u odnosu na prvu dionicu. Imali smo i komentare da taj put vodi iz nikud u niđe ili kako je već bilo, što se već sad pokazuje da nije bilo tačno. I upravo kad imamo ovakve projekte treba da zanemarimo politiku jer ovo nije politika, ovo je nešto što će da doprinese razvoju Crne Gore, ovo je nešto što će da doprinese razvoju naše ekonomije, ali ovo je nešto što će da unaprijedi sami kvalitet života naših građana. I prije svega ovo je nešto što će da unaprijedi bezbjednost samih naših građana jer činjenica je da kako u Crnoj Gori tako i u drugim zemljama Zapadnog Balkana putna infrastruktura jeste jedan od glavnih problema. Upravo su iz državne kompanije Put koji su zaduženi za održavanje autoputem saopštili u ovom trenutku druga dionica u odnosu na prve procjene iz razloga zato što je takvo okretanje na tržištu. Pa generalno ako pogledate sve cijene jesu otišle na više i bilo je za očekivati da dođe do određenih poremećaja što se tiče same finalne cijene, ali opet kažem možemo sad komentarisati i pozitivno i negativno. Mislim da u ovom trenutku nikome ne odgovara i ne bi trebalo da odgovara da kritikujemo nešto ukoliko zaista nema određenih problema, ali činjenica je da bi to trebali na drugi način pokazati da postoje određeni problemi, već upravo svi treba da damo podršku ovakvim projektima jer ne treba zaboraviti da mi najavljujemo kapitalne projekte posljednjih 5 godina, da od tih projekata skoro ništa nije bilo i da smo mi ovaj autoput trebali prema određenim najavama da počnemo, čini mi se, u septembru 24. godine, evo ovo je 26. godina. Ja se samo nadam da ćemo ga završiti u roku i da
da će... Očekuju negdje do 2030. 2030. da ćemo završiti u roku i da ćemo i sa tim bolje povezati određene regione Crne Gore, jer upravo taj region Crne Gore zbog putne infrastrukture nije dovoljno iskorišten. I veliki broj dijelova Crne Gore upravo zbog nedostatka adekvatne putne infrastrukture nije ekonomski valorizovan, a ovakvi projekti definitivno donose mogućnost da se ekonomski valorizuju. I ono što ja volim da kažem jeste da kad pričamo o kapitalnim projektima, ja to posmatram iz ugla ekonomije, oni definitivno ne daju velike ekonomske rezultate dok se grade i u samom početku, ali dugoročno oni su veoma isplativi, pa samim tim moramo razmišljati i šta ćemo da radimo što se tiče ekonomije na tim trasama autoputa, jer ne treba nam infrastruktura da bi neko samo prošao, na primjer do našeg Primorja, već treba da iskoristimo priliku da kad već imamo putnu infrastrukturu, da i ti dijelovi Crne Gore koji danas nisu razvijeni se razviju, ekonomski valorizuju i da iskoristimo potencijale tih dijelova Crne Gore. Jer sa poboljšanom infrastrukturom olakšava se i prevoz proizvoda, što jasno ukazuje da možete da radite i razvoj poljoprivrede i sve ono za što Crna Gora ima velike potencijale. Jasno je, upravo autoput je došao do dijela sjevera, do Kolašina i može se vidjeti drugačija slika tog grada poslije izgradnje autoputa i prije izgradnje autoputa. Pa upravo ono što sam rekao, dosta je bilo negativnih priča oko toga da li taj put ide negdje ili ne. Danas vidimo rezultate, koliko zapravo ta putna infrastruktura donosi ekonomskih benefita. Kad pogledate Kolašin koji je na drugoj strani, on se u potpunosti transformisao. Zbog čega? Zbog toga što ste sa autoputem otvorili mogućnost razvoja novih ekonomskih vrijednosti. Tako će se desiti i sa ostalim dionicama autoputa i upravo to je ono što mi donosioci odluka treba da iskoriste, jeste taj dodatna vrijednost putne infrastrukture koja mora da valorizuje sva ta mjesta koja će biti bolje povezana, jer nerijetko i u Evropskoj uniji možete da vidite koja je karakteristična po dobroj putnoj povezanosti, da ukoliko se ne razvijaju određena mjesta može da dođe do smanjivanja i broja stanovnika na tim mjestima ukoliko nam put služi samo da prođemo, da stignemo od tačke A do tačke B. Mi treba da iskoristimo priliku da upravo sve naše potencijale iskoristimo i da iskoristimo novu putnu infrastrukturu, da upravo u tim dijelovima zadržavamo, posebno pričam u dijelu turizma. Da, ono što je važno jeste da put mora doći do granice sa Srbijom, što je ono po planu, to je najvažnije da ne ostane kakva je trenutna situacija ili još jedna dionica suradnje, a ne treća. Ono što je najbitnije za kompletnu putnu infrastrukturu jeste da se povežemo sa svim regionalnim zemljama, jer na taj način ćemo da olakšamo, kako sam rekao, sami promet roba i usluga i to definitivno će da smanjuje i troškove poslovanja, to definitivno će da ubrzava ekonomije i to definitivno dovodi do toga da možete da očekujete i povećanje ekonomske aktivnosti. Pomenuli ste kapitalne projekte, pa da se osvrnemo i na to za 2026. godinu. Predstavljen je budžet pred kraj 2025. Najveća vrijednost kapitalnog budžeta je ikada, tako je kazao ministar financija Vuković. Šta vi mislite o kapitalnom budžetu za ovu godinu? Moramo da se manemo tih riječi da je najveći ikad, jer neka smo imali planirane budžete kapitalne budžete koji su bili veći u odnosu na ovaj, a također ako bi se vratili na prvu cijenu samog autoputa, došlo je do poremećaja na tržište, došlo je do rasta cijena. Pa samim tim moramo da ukalkulišemo i taj rast cijena kad pričamo i o kapitalnom budžetu. Jer inflacija utiče i na kapitalni budžet i na taj autoput potpuno jednako. Ono što moram priznati da i dalje imamo budžet koji nije razvojni. Imamo veoma mali procenat odvojen za kapitalne projekte, dok s druge strane u tekuću potrošnju da je dominantan dio našeg budžeta. Mi imamo, čini mi se, iako imamo 25 miliona, čini mi se, rast u odnosu na 2025. godinu, ako pogledate da smo planirali da imamo rast od oko 100 miliona prihoda, svega 25 miliona je otišlo za kapitalne projekte. Trebalo je mnogo više i ono što jeste činjenica
činjenica da mi moramo mnogo više da ulažemo u infrastrukturu, moramo mnogo više da ulažemo u kapitalne projekte, jer upravo kapitalni projekti, kako sam rekao, transformišu određene ekonomije, daju dodatnu vrijednost i daju potencijal da se razvijaju i da rastu ekonomije. Tako da ono što treba da vidimo kako će se implementirati sami kapitalni budžet, jer iz godine u godinu mi imamo veliki broj projekata u kapitalnom budžetu koji nisu spremni za samu implementaciju, pa treba vidjeti kako će sve to ići, ali ono što treba negdje svi da podržimo i svi treba da negdje guramo donosioce odluka jeste da upravo kapitalni projekti, posebno putna infrastruktura, budu u fokusu i da iskoristimo naredni period da unaprijedimo putnu infrastrukturu, jer opet kažem, bez toga teško da možemo da očekujemo da imamo napredak naše ekonomije. A čini li vam se da sadašnja vlada veliku pažnju posvećuje toj putnoj infrastrukturi? Evo sad imamo dakle drugu dionicu autoputa, radi se bulevar Tivat-Jaz. Pa imamo dosta projekata koji su u kašnjenju, tako da postoje inicijativi. Ono što treba naglasiti jeste da Ministarstvo saobraćaja, tako i putne infrastrukture radi dobro svoj posao i čini mi se da upravo taj resor i kontroliše sve te kapitalne projekte, jer ono što je veoma bitno kod kapitalnih projekata jeste da pratimo samu implementaciju i da kao donosioci odluka uradimo sve što je do nas da ne dođe do kašnjenja. I da se to u rokovima se to završi. Upravo to je ono... Malo je sad prologiran upravo ovaj put Tivat-Jaz. A kad već spominjete taj put, to treba uzeti kao primjer koliko je bitna putna infrastruktura. Upravo izgradnja tog puta vam je pokazala koliko kašnjenje može da utiče na ekonomiju. Koliko je zapravo to kašnjenje uticalo na našu turističku sezonu, koliko je to poslalo negativnu sliku o Crnoj Gori. Upravo, naravno, uvijek mogu da se dese određene stvari koje ne možemo da kontrolišemo. Ali moramo da budemo mnogo više orijentisani ka tome da se prate kapitalni projekti i da se njihova realizacija ide shodno planiranom dinamikom, jer svako kašnjenje izaziva dodatne probleme. Nadamo se da će ovaj put biti završen Tivat-Jaz. O njemu govorim. Nadamo se početak ove sezone. Jer ova sezona nam je pokazala da je to veliki problem, kako ova, tako i prethodna, i čini mi se ako bi ušli u još jednu sezonu sa takvim stanjem da bi imali dugoročne posljedice na naš turizam. Ono što je važno, evo kada govorimo baš upravo o turizmu, o putnoj povezanosti, o saobraćaju, nekako čini mi se u 2026. godini imat ćemo bolju avio povezanost nego prethodnih godina. Vi ste često isticali ovakvu javnosti koliki je zapravo to problem, koliko Tirana dominira u odnosu na Podgoricu, ali nekako evo sad na svu sreću stvari se mijenjaju. Pa ako bi uzeli određene podatke sa nivoa Evropske unije koji su radili procjenu same pokrivenosti, to jest povezanosti određenih aerodroma, Crna Gora je zabilježila 6% pad 2025. godine u odnosu na 2019. godinu. Svi drugi aerodromi u regionu su zabilježili, što se tiče povezanosti, povećanje. Najviše je naravno zabilježila Albanija i trebamo da budemo veoma jasni i otvoreni da se to desilo upravo zbog određenih odluka koje su se donijele, povećanje aerodromskih taksi koje su na neki način makli niskobudžetne kompanije iz Crne Gore i preselili ih u Albaniju. Vidjeli smo kako je Albanija iskoristila tu povezanost, jer nama se čini da je to samo povezanost. Ne, to nije povezanost, jer kad ste dobro povezani, vi ulažete u vaš turizam, pa sad imate situaciju, na primjer, do prije par godina Crnoj Gori najveći konkurent je bila Hrvatska što se tiče turizma. Upravo zbog svega ovoga Albanija je napredovala u tom dijelu i bilježi značajne pozitivne rezultate u dijelu turizma. Ono što raduje jeste najava povratka niskobudžetnih kompanija koje će negdje bolje povezati Crnu Goru, ali i dalje moramo da radimo na boljoj povezanosti Crne Gore, jer ono što smo propustili u prethodnih par godina moramo da nadoknadimo. Jer mi smo pali za 6%, neko je otišao na više za 50, 60, 70%. Nadamo se da ćemo se vratiti. Mi moramo, a mnogo teže se vratiti nego izgubiti određeni dio na tržištu. Tako da je to negdje pozitivno, ali opet kažem, moramo mnogo
više da radimo i tu treba pohvaliti napore da se upravo te aviokompanije vrate u Crnu Goru, jer Crna Gora jeste dominantno turistička destinacija i bez dobre aviopovezanosti ne možemo da očekujemo da imamo pozitivne rezultate. A i ono što treba naglasiti da su sva istraživanja poslovnih asocijacija od Privredne komore, Savjeta stranih investitora upravo negdje prepoznali turizam kao problematičan tokom 2025. godine, a posebno u dijelu infrastrukture i povezanosti. Gospodine Muleškoviću, eto, nažalost nemamo više vremena da pričamo o ovoj temi, a siguran sam da bismo imali još mnogo šta reći. Hvala vam puno na gostovanju. Hvala puno na pozivu. Uvaženi gledalci, bio je to ekonomski analitičar Mirza Mulešković. Gledali ste Intervju dana. Prijatno.